Sazosinda kwehlela komaskandi abangakawukhiphi umsebenzi wabo kusho mina-ke kwasho-ke umshovukazo sekuphinda kusho icokama-ke elisho uMthandeni-ke umvuka amanqaleka laphana-ke abantu abaningi-ke bajabuliswe ukuzwa le ngoma kaMthandeni-ke ukukhombisa ukuthi isifikile emsakazweni-ke noma idlala-ke laphana-ke kusikiya ngengoma. Abantu abaningi-ke bakujabulela lokho ukuthi uMthandeni-ke bavele-ke bayidedela-ke le ngoma ukhuzini uthi-ke shuthi-ke basazozidedela ngoba ngiza nomlo futhi-ke kulamaviki azayo kusho cokama-ke elisha. Le ngoma esikhuluma ngayo-ke ithi 24/7 ehleli kunumber 1-ke kuma-trending-ke laphana-ke yaphinde yakhanda imilando esabekayo-ke endimeni kamaskandi-ke esithi ingemilando-ke yokuqala futhi-ke ukuba khona-ke endimeni. Le mlando esikhuluma ngayo-ke yakhona-ke siyazi ngalo icokama endimeni kamaskandi njengoba seliphinde labuya futhi-ke nemilando emisha siphinde futhi-ke le mlando emisha siyazi ngalo futhi icokama. Lento isho likhulu-ke egameni-ke lamawulisi-ke nezasemdlitsheni-ke laphana-ke kukhomba ngokusobala-ke ukuthi uMthandeni-ke into zakhe ihamba kahle-ke laphana-ke uthi-ke kuncane lokhu-ke kukhona okukhulu-ke kuzayo kulamaviki-ke azayo-ke laphana-ke njengoba-ke nasokhuzini sebeqalile-ke bayidedela-ke le ngoma-ke ipongoloza-ke abantu bajabula bafowethu ilezo asidibane kwezinye.